Ej, srušio ovaj spawner ovdje. Kurac si srušio! Beži! Beži! A full pro 4 će biti. Jeb... Vidio sam kako ti je skočio. Usro sam se, znači. Koji je MLG, wow. Čuj se, Zanik, čuj se. Zanik, tu je vanujete, čuj se. Nemoj umreti. A drenaju nam armor, brš. Bežite. Realno, aj beži, jeba. Troje vas gleda već, veliki pozdrav za sve vas, 36, uživajte, lajkujte stream. Ako vam je teško, nema veze, ne morate lajkujte, ali eto lajk. A što mi je naš border? E pa super, znači daći nam kill, a? Ne, ima on team. Jebi ga. Uroše, igraj sa njima, hoću bre, ja da igram sa botovima. Sad će Ivan da izgubi Hvala zbog ti Zaneta. Božino debela. Da sam ja igrao vinali bi, sad je zbog Zaneta. Te da vidite svi. Ovo morate svi da vidite. Projectile sam dobio, eto to. Toliko. Ma nije nešto brate, onaj čudno realno. Šta se čudiš si, ne? Ne čudim se, nego se nerviram više. Sam se nerviram. Sam se nervirao realno. Normalna jebena. Kad je popušio, ko je to? Mama ti ga popušila meni, aj mrš. Let me hear the blue. Imam Sharp 3. Evo mi ga lik ovdje, brate, 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 evo mi ga lik ovdje, brate. Vario se. Brate, daj mi 5 irona da napravim kapicu, brzo, ili diamond, brzo da ga ubijem, evo su diamondi. Brate, zašto sam takav baksus, bože, zašto sam takav baksus, dokle, bože, dokle danas. Kaže kad Hani vrisnuo, digo mi se 3 tačke pritisak. Hvala. Idem na lika, baš vam briga, evo to, aj čujem se. Alo, gdje ćeš, alo? Idem na lika, ne da mi se. Mislim, daje mi se, brate. Što ti se daje? Uroše, znaš da si najjači. A smiri se brate, čekaj, stekuj se prvo. Stekovan sam, full diamond sam, brate. Najslabiji za neko. Full diamond sam, 2 pisa pro 2 i Sharp 3 imam. Vidim ga. Dođi, Majemi! Sad kad mi izrekta jebote, otac, čekaj. Maj na gobi diamond. Ozbiljno. Ender high, jel tako? Really? Hvala Ender High, Marko High, retete. Ender, ja te ću Ender. Dobra, mrtavi, vidiš. Sad čitam komentare, vidi. Čitaj komentare, brate. Šta imaš? Ne znam za ne! Pusti me malo da uživam. Proti jedan je bio. Šupak, GG, no copyright sound, NCS, L, mute za L dobijaš. Full pro 2, pro 3 pisalo. Ukloni. Ozbiljno za ne. 15 bukova! Hvala ti, druže, puno. Imam 2 sharpness buka, daj mi Ivan još 2 i imat sharp 4. Joj! Pa izvini, pa što mi sam ubio teammate-a? Seri. Nisam znao, majke mi. Nismo zna. A daj, evo, pa što mi niste rekli? A joj, brate, pa daj. Kako sam sjebao sad? Šo mi jebote kurac u pičku. To nisi rekao, jebem te. Kaže chill smo, pa kako sam ja mogao znam? Kako sam mogao znati? Pa Ivane, onda je teo, on bi išao na tebe, vidio te, on je samo majno tu, očajno ona. Šami, još jedan ti kažem, nisam znao, brate. Nisam majke, oprosti. Da. Pa ne, ozbiljno, kako sam mogao 2 level znati? za sharp 4 još treba mi. Da, trebao sam prvo, ja sam stvarno... Ajmo dalje. Ja sam stvarno glupača, full pro 2 sam sharp 4. Mislim da je sve kako treba, imam sharp 5. Imamo sad armor. Toga za uzbuđenje. Twitch je za strani za stran tržište. Pa ne bi na Twitchu smukova ona. Pa da. Od sada tryharda malo. Viš za nekog su mi glupi, brate. Nema šta da tryharda. Treba se pokrijemo i mojim klempavim ušima. Hvala ti Bože. A drugi pis pro 4, ajmo dalje. To nema ono da ste glupi, nego to svi rade, samo niste. Ajmo dalje. Pro 4 pis. Pa nismo UHC igrači, eto nismo, eto. Dobro, šta ima veze što niste u... Šalim se, glupi smo i ponosimo se time, ajde ćuti. Vi ste pametnice moje maje. Full pro 3 sam. Ja te još vadim iz govana, ti me još... Ajde, ja te napravim i ti mi tako vraćaš tu, ajde ćuti. Hvala, napravim ti pičku. Pa dobro, ali on treći pro 4 pis pravi jebate.
Hvala. Imam pro 4 PC ja. Vi što mi lupa kiša onako na... Šta sad radim? Fire Aspect ili drugi pro 4? Probaj jednom Fire Aspectu, onda pro 4. Pošto je triple XP. Treba mi još malo levela. Sad ću ja probat fire. Imam 6 levela. Sherry Turkmenistan. Da napravim ovaj pro 4 PC i napravit ću ovaj... Jesi to ti Ivane? To si ti, o jebem ti. Turkmenistan. Sharpness 2 sam dobio. 2 pisa pro 4. Might sam dobio. Mrtav Šomi? Daj, ovo umre. Ne, jebote. Ja sam kriv, sjebao sam u teammate. Umre. Lemilice, lemilice. Ej, srušio ovaj spawner ovdje. Kurac si srušio! Beži! Beži! A full pro 4 ću biti. Jeb... Vidio sam kako ti je skočio. Ustro sam se, znači. Aqua Infinity, Unbreaking, zašto na mrtvoj kapici pokušavam da dobijem, da budem full prot? Što bože, Blast Protection. Full prot na kapici, hvala ti bože. A full prot kapice, te glupe, vidi ih. Kako bi ih tuko sve, vidi ih. Vidi ih. I samo vidim kako dropa. Protection, I znaš. protection. Aha. Samo kaže, vidi ih, mrš i samo vidim kako dropa kapicu. 20 sekundi, a marš bre, neću stići. Koliko treba levela? Puno, 14 brate. Imaš diamonde tu. A šta imam, dajmo da nemam, moram geplam. Gdje si Zanek? Nikala me se ultra god. Najboga je. Desi, dođi zira. Sišao sam u cave, čekaj. Hvala. Hvala, desi koji si border, koji si korde. Vidim te. E, siđi doli, siđi ispod, siđi. To za nekiću ljubim malo, doliš vam. Da mi neko sad uđe ovdje. Daj samo napravim taj pro 4 pik, siloš doli. Jesi ti to geplo? Jesam, geplo sam bio pre fajta, doliš vam. Jesi tu Zanek sa mnom, nisi? Zanek! Evo dolazim. Odmah dolazi, neće mi crkneš tu sada na kraju. Kaže izađite iz cave-a. Gdje izlazim, a? Aha, ajmo. Jel imaš 14? Ne znam. Ko ti rekao da izađeš iz cave-a? Htio sam kažem armor, hvala. Armin. Full pro 4 sam. Evo ga ti ga lik, dolazi ti lik. Iz serije, gdje je? Evo Če. ga, stopim. Verzidor. Tu je još jedan, alo. Cracked bow je tu. Evo dolazi, pazi. Ubij onog, ubij njega, nema veze. Ja ću ovog. Mrtavi Ivane, bravo. Ubij ovo Ivane, gep Ivane. Ajmo Ivane, ajmo. Ja ubijam ovog alo. Ubij ga, samo ga ubij. Pazi, ja mislim da ti dolazi da mu helpa, ne mogu. Žalal. A, beži sad, šta svi dolaze ovamo, beži. Beži Ivane, izli samo gore. Jurite žalal Ivane. Izli samo izađi gore Ivane. Ne mogu, čekaj. Ne, dolazi cijel tim ovdje. To, kolju se, čekaj, clean ću, možda ću clean, Zanek, čuvaj se samo čekaj. Ubili se Verzidora. Uleći. Neću još. Uleći, ubit će ovog Koriksa, uleći da uzima. Ajme. Ajde, ostoj sam je. No clean je, nema vezi. To. Joj, treba... A Zanek, hajde skupljaj spare armor, a? Šta misliš? Ajde skupljite, lutaj. Hvala, mrtav sam. Što? Nisam mrtav, čekaj. Izašao si. Ja sam to! A to si ti. To sam ja. Idite, lutajte gore brzo. Zanek, što nisi ostao tamo, rekao sam ti da ostaneš. Lambo ide na vas, Lambo, Zanek. Ćemo fight, ajde. Imaju fire. Lambo ima fire. Ajde da ih nafajtamo, a? Da probam da im pobegnemo. Vozam ga. To, ja ću Lamba. Pazi. Mrtav, nije mrtav, ali... Čekaj, ćemo da ih pustimo, a? Tu veneme. Čuj si. Gdje ti knockback, druže, gdje ti je knockback? Hajde mrš dole. Pukam kapice!
Ne već, remake-u. Leđa. Koji je MLG, wow. Čuvaj se Zanek, čuvaj se. Zanek, tu Ivanović, čuvaj se. Nemoj umreti. A drenaju nam armor, brš. Bešte Ivane. Realno, aj beži, jebo. Jebem ti oca, ali sam pao. Jesi uradio Mrtav sam, nisam uradio MLG. Ovaj put nisam. Ajde, fight ga. Joj, fire aspect mi treba. Daj da ga ubijemo, treba mi fire aspect njegov. Nema D, ja mislim da neće imati D. Pa ne, neće. Hoćeš. Mrtav je, Zanik. Ubi ga. Vi imaju fire aspect, ali. Dole Zanak, clean, alo, Clean. clean, čuvaj. Au. I crko Zanek? Ne. Nisi? Skriti, desam, mene dvojice krivi. Ne, čekaj. Ne, obsidijan trepali su me, what? Izađi, aj samo izađi. Izađi Zanik, pa možda izađeš. Ne mogu. Izađi, gepli, samo čak. Dobra, sad izlaz. Meni puci helmet. Beži gore, bešte gore. Beži gore. A, dren, mrtvi smo, Klinali vrat. su, jebem ti oca. Evo ga, Mrtvi smo mi. evo ih. A vidi sad nas drugi neki su sad ovo. Power 4, to je to. Daj beži od njih, možda bežiš. Ne mogu, dole sam upao. Nismo trebali uopšte da se fajtamo, ali jebi ga. Ajde šrinkaj brzo. To te šrinkalo me. Šinkalo te, brate, ali Rab. Gdje si? Evo frizani su, sad će ja samim brate, sad smo dead. Dođi vam. Sad smo jebeno dead, vidim ja ovo sve mi puklo. To je to dead. On, jebote, šta me zezali? Joj, ali me trpaju likovi unfree. Aha. Sad me unfreeze, please. Ali dobro, mrtvi smo svakako. Reci. To sam frozen. Nisam još završio. Molim te man freeze, molim te. Imaćeš Ima ono. vremena pred fight. Opa, sa krsti pandom i ovim. Vinati ih, Ivane. A de ih vinamo, jesi lud, armor jebote, šta ti nije jasno? Botine su, Zirion je bot. A baš mi briga. Ja ga jebote dropo skoro GG. Imaju, Lik kaže, nešto mi kaže, alo Ivane. A kaže mi sorti, ja se sortam i on me napadne, ajde jebote u usta moja, čekaj. Možda ga i mogu ubiti, čekaj, mogu ubiti malo šut. Helmet Ivane. Daj da ga ubijem, evo mrtav je možda. Nije mrtav, napad tu Ivane me, Zanek, pomaži. Helpam ti brate, helpam. Kaže imat ćeš vremena da se sort kad... Alika jeboti i ovaj... Vodu stavi i beži, vodu i beži. Mrtav sam jeboti, šta ti? Bravo Zanek. Zanek, čuvaj se. What? Može ga Ivane. What, freeze me? Sad. Demoted. GG. Vjerovatno zato što... Ubite ga, ubi kombat logera. Ubi ti njega, hvati ti njega Zanek. Vjerovatno zato što me napao retar dok sam htio da se sortam, eto, vjerovatno zato. Rekli su idući fight, nisu rekli sad fight. Sharpness 5 fire aspect. Ivane. Sklanjaj mi ga jebote. Nemoj te ubije. Samo čuvaj. Aj, lutaj da ga ubijemo. Meni će helmet pucat Ivane, dođi helpaj mi brate. Idi tamo lutaj. Možeš ga ti? Hoću, ajde lutaj tamo. Da se menjamo na smene. Pa meni se pući armor jebote čivot, čekaj. Bježi da ga ubijemo zajedno. Čekaj. Da dođem ti helpam. Dođi. Samo promijenim armor jebote prvo. Još će lik da nas ubije sam.
Stavljaj to. Meni će povući leggings sad. Alo, leggings mi pocija. Ne, pa nemam leggings spare. Idi nađi spare leggings, ajde fajt ću. Pogledam kapicu. Ajde bić. Nema ništa spare od helmet. Ugasi se. Aj doći da ti maj. Aj sad ga obojica. Moram promijeniti ono. Moram staviti ovaj na engine. Iđi. Kaže ajde još 20 sekundi. Ajde, idemo. Alo, fight. Aj, fight Ivane. Ivane. Za meni će odmah. Koga jebe? Čekaj. Aj. Ali ga puši. Mrtav je Ivane, vodiš. Kako je lijep, šta? Sad Ivane, sad. Bravo. Ubi ga! Mrtav sam. Jao. Trusaj sa njim, zanek majmune oboleli. Što si ga guro ka meni jebo, tatac? Izvinite ljudi, znam da sam vas razočarao, ali jebika.